man at timanan tigayem yo Jen Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Kumusta iti tunggal maysa? Kapadasan man ni kabsat uno sa napudnonagan tintay drama. Dito'y drama ama ng biyanang, dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na makablawa man pa ni Renz Latore, Maribel Lubrin, Imelda Pascua, ni Margie Albing. Kastimanti ko na ni kabsat uno. Dear manang biyanang, gaputa 30 titawan ko medyo nagdanagak amalakayan abaro. Iso ang nagarama kiti balasang kat apaman ngay naklunak, ti kayat ko ikasar ko adagusan iti kabitan apanawan. Aga nataklaunay ang mga sawa nga uray awan mat kwarta wan urnong kwa busbusa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Agkasartan, Lorna. Apay, adan ay kwartam nga aramaten tangag kasar uno. Awan pa'y, ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Taamangan no maagaw da kapay kanyak. Da kayat mapasamak ti kasta, Lorna. Narigat samat ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runa no awan namnamaan ta pagbayad tanto. Mabayadan tanto matlaeng no malpas ti kasarta. Bangalaan ta kumaiti pagbayad tangay. Basta, di mon problema anday ta. Tanda na kasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan nga ikasar iti kabiitan na panawag. Narigat ti mailumlum iti utang unaw. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wan uno, narigat ti makautang iti dakkel agatad. Agurnong ka kumapay sakan to mga asawa. Basta ikasar kun ni Lorna nanang tatang. Nagado ti agar aram ken kuana. Ket amang maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusem amang ikasarkan kwa na ngay. Awan met urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumutlaeng numalpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo. Ket tay maurnong to aparwad Anya? Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masiguradong marawd nga dan tumaurnong aparwad. Ikauna, nagado atat tao di ti lugar tayo. Tinutal ko naman ti mauror aparwad tatang. No saglilimagasot da amin, ay dakkalagatad daytan. Hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipik adi pay napasaan. Tanarigat ti mang namnama kan mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Uray kumaan no umanugot jay inanang agdun na kami pala ang bayat ti panagurnong kaw. Ngam di namot kayat. Kasar kanupay nga umuna sakbay nga agdun na kami. Katuan mat nga may at mo't lang. Ano kasar kayo pay nga umuna. So nga agurnong ka tapno may kasar mo tinubyam. Di kan tumat nagururnong inay. Ngarod no addamat gadam idiretsum mga minadagos iti bisyom. Anya ngay ita. Kayat mon ti mga sawa ngem awan met usarem a kwarta. Ay kat agdiskitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon, tatulagan tayon ti kasarmi kanilor na. No di yo kayat, mangayabak iti sabali amang kuyog kanyak. Anya? Yeah. O nya, mayat kayo ano saan? Agsaw kayo. Ala, wunan. Makaamo ka nga rod nga agdiskitar iti busbuson nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan nyo mo't ti panagsakit ko, iti dadanon nyo. Wen nga rod abalayan, di mi matam mo masakit ka. No ammo mi kuma, uray intantan mi kumapay laeng. Imbaga, kiti anak ko nga itantan tayo pay laeng. Imbaga, anak ano iti anak yung maganat matlatan ni Uno. Ay, wan nga raw. Mananagan nga min ka na. Ang mga no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Agad, kasano. Tangay natulagan ti pizza ti kasar, dagiti anak tayo. Makamu kayo na. Ipapabalay yun tanay. Di kay maasikaso.
Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan. Magida ka laeng. Kada kamin ti makaammo nga agluto iti pagsasangwan tayaw. Kamon dyanan na, natulagan ti kasartalor na. May kasar kamatlangan, kabukbukudan kantaon. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramaten ta. Saan pa eh? Rugi ako ninton bigat ti agdiskitar. Sursurak amin nakabagyan may, ta umutang ak. Ala, kabutbutang samot ti umutang iti dakkalagatan uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamatla adagos, numalpas ti kasar. Di ka madanagan. Uno, Okay, kasanaw. Agawid ta ka din, iji balay may. jakmat mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikaso kan kwa na. Sige nga ron. Uray agbatikan diti balayaw. Sana balay, tasidagan ti kasarta. Napananjay anak mo, bakit? Napanmanan nagbirok iti pagutangan na Sursuron na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin. Tapno makaurnong iti kwarta abusbusan na nga agkasar. Ay, una yan. Nadya nga anak ta. Agganat launa yung mga sawa kat awan mo't urnong na. Dila agbain. Mampanumot utang iti pangikasar na. Wen nga rod anyalat sa wendag iti taon ngay. Agganat tumot. Imbis nga gurnong pa'y iti kwarta na. Saan nga agpampanunot dahi nga anak mo? Kat, adda na diskitaramon, uno. Adda na nang. Ay na, makamannog mo't nagdiskitar iti kwarta. Imot mo't nagiti daduma kabagyan tayo. Naimbagpaikat dagitay saan tayo kabagyan ta pinautangan da. Ngam isuda, imot da. Jak to awisan ida, hintun kasarkaw. Anya, Inak to gumatangan inton bigat iti baboy ang mapartay na nang. ay kat makaamu ka Inton maminsanen abigat ti kasaryaw. Iso ang masapol ang makagatang kan iti masapsapol. Uy na nang. Inton bigatan ti kasar mo insan. Uy nga rot insan. Ibagam to kanyante, ta umay kayo tumulong aggalip iti natangan niya. Ay kuwan na insan. Day talaga ayam. Nay, mabit lang insan. Tinubyak ti umawag. Hello, Lorna. Uno, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya? Kasano nga rod ngay? Sapay kasartan inton bigat. Mapuspon pa ilang ti kasarta Tani makonfine ni nanang. Anya? Sapay nakagatang kami ni Timapartay. Diyo pa'y laparparchin Itantanta pa ilang tani. Awan mga sikaso kininanang dito ospital. Ay, sige nga rod Mapuspon nga rod, Lorna. Kaasimit nga rod niya balayan, ano kasta bakit? Delikadon samot nga minjay sakit na. Diyak amu alakay. Madlaw ngamin anakapsot, ididimanon tayo balayda. Kapilitan nga ipuspon tayo ti kasar. Tanay, kasjay ti kasasaan niya balayan. Aglaladot di anak mo, tasaan natuloy ti kasar. Tanyat kayat na, agkasarlat ta nga uray adda iti ospital ti katugangan na. Agragragsak, ngam di katugangan na, marigrigatan iti sakit iti ospital. Diyak amu Madlaw amadi tinakam na, tanapuspon ti kasar. Nakamisuot, saan amatagtagari. Bye-bye, Noon di nakakasarita, di mo mat kasarita, Maawatan na kumamat ti sitwasyon, Inikapakanan na kita'y baboy unaw, mabisindan, ang mga nukumutong da. Mangilawlaw ang tumot day diyang abalayan niyo. Day, apay manay. No natuloy ko matikasar, awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw di katugangam.
Di nalain tantan-mutan ti panakakonfine na. Anya klase ti panagpampanunot ti adaken kaunaw. Ag nga biton ken patay ni abalayan ngam itantan mo pa laang ti panaka-ospital na. Nagloko kan. Gastos lang na ito. Kapilitan agumatangak iti kanon ti baboy tapno saan da kumutaw. Ay ket aganos ka. Urayan tayo ang agimbag di katugangam satay to ituloy ti kasar. Kumusta Lorna? Naimbaganan ni nanang mo? Makarwar ka din dito ospital? Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinasken nga agasan da. Ken iwayat da laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan nga eh. Makauray ka kuma, uno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasing nga rod. Takimot tong iti kasta unay. Agkakapsot. Malaran. Sapay kumaata makarwarin adagaws. Tani, awan ipakan kun kadagiti ginatang ko ang maparti inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Diyak kumapay lagi matgatang iti mapartay. Insan, nayunak man pala ang tay inutang ko ken kaakwarta. Tanay, awan mo't ipakan kun kadagiti ginatang ko ababoy. Mano aya insan? Ore, 2,000 lang insan. Awan pa'y mo't ngamin trabaho kita. Sana bali. Tas si kanto ti una ak abayadan inton malpas ti kasarmi ken Lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tanay. Anda na kay sangratan ti kwarta binulod mo. Uy, insan, di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga raw. Inakalaan ti bulbuloda makwarta kasinsain. Kamaudyanan na. Naimbagan kayo matlangan, nanang. Wan nga raw. Ngamay na, medyo nakapsutak mo lata. Di yung amin pampanunutan ang nakapsot kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niya ti bagiyaw. Ituloy tayong ti kasaring ton bigat. Ha? Inton bigat adagosan, uno? Katuan tanay, ado lagi tayo mangurura iti kasarta. Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsot kayo pa'y matnanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryaw. Tatang, agreeing kayon. Addan dagi ti agpartay. Rugyan tayo ti agpartay tanay. Itan ti kasarmi kan ni Lorna. Naturas na ya. Alas 3 iti parbangunan Nagsapan nga Ang mga no mabanglas ti taraon no maluto adagaos. Saan tatang? May mayat no masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alangarod Ne, adaawag ko. Hello? Sino na ito, oy? Hello, mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito, madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo langan iti sa bali nga mangkasar kanya yo sir tani. Naatake ni Father Idirabi At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga sino ngayon ti mangkasar kada kamay? Ay, pasensya nga talaga sir Hantay umat nga namnaman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano da ito yun nga? Apay anak ka. Diyay mangkasar kada kami Naatake kanumutan. Anya? Mangkita tayo kanu iti sabali amang kasar kada kami tatang. Ay, litay pa lang arod partyan lagi iti sagana Agsapol tayo pa iti sabali amang kasar kada kayaw, anak kaw. O anya, adda na kontak yun amang kasar kada talor na. Upat dagitay inawagan mi, ngam saan da masango. Taadada ita iti seminar. Anya, akit kasano nga rudan? Si Kangay, amangan no adam ammo. Awan nga ron. Naawagan mi aminen nga am mo may. Ngam adamot lakasarinda. Adaw ti kagiddan tang agkasar. Kat,
Di ipuspon tayo mananti kasarta. Puspon la ka na yun na. Kat anya ngay nga rod. Aganos ta uno. Saan mo't ang naigagara tinapasamak iti mang kasar ka data. Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo. Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mang kasar ka data. Alang arod Awan mabalin. Makaisamakmat iti sitwasyon da insan uno itangkan. Namidwan na itantan ti kasarda. Wen nga rod Iso nga agsudsudot jay kasinsin mo. Nakamirog-rog. Di pa'y umisem apulosay. Kasano mga menang kal? No kaano pa nga ganat ang mga sawa? Isumot ti pan nakataktak ti kasar na. Di tayo mo't namnamaan ti kasya na pasamak. Saan ba tanay gagara? Wen matkit di angkal? Sa nabalay ta sumagmamanumot lang nga aldaw ang maitantan ti kasar. Kat ada natulag dan amang kasar kadakwada angkal. Adan, sapay kumaat tawanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. Oh no, adamot mapaspasungada na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay katuray Rain or shine, matuloy lat ti kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay mat abagyo. Agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin anon anapuspon. Alangan nga ipuspon tayo manang. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, hoston na ita pospon. Makauma. Basta matuloy ti kasar nga oray agtudaw na nang. Saan siguro ang magnandito iti bagyaw? Nagpigsa ti tudo uno. Patuloyin tayo kaditi kasarta. Katuan kakaisuna anasapa si mangpot ti mang kasar kadata. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pakadanagan na ita. Taado dagiti lalaki ang mangyaramay. Ay, naggrabe ti pitak. Ken agayos ti danong uno. Itantan tayon sapay laang ti kasarta. Kaanon to pa'y amalpas ti kasar no may tantan manan? Kat, nagpigsa nga rod ti tudo. Agsukat ka din. Saan tayong irugit ti kasar? Mabitla amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti angin lakay. Kasano day tuyang ngay. Dagiti mo lanin ang kaninong ti simbangpag. Agpilit jay anak mo. Isa patuloyin tayo lahat ti kasar nga orag bagbagyaw. Agungot mo't mo ibagam amapuspon ti kasar. Anyan, kaasi tayo nagpita. Kasano day tuyang ngay. Kun may sa napartay nagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasaryaw. Kung na masyak ti unang mabayadan, bayadan mo natin utang mo tao saran bimatan kasinsin. Ay, kasano nga taday ito yan? Awan mo't di maray iti kasaramay. Nagiti mo la basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parawad insan. Anya, kasano nga rodaytan ngay? No anya tulagan, akat iso masurot insan. Awan pa'y talaga insan. Ikanak iti pawayway, uray dwalawas. Ta agdis kitarak pa'y insan. Anya? Uno, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulan da ka. Wen, mayro pa kita. Nagitay nakautangak na kita. Kasanon ngay. Si kantumat ngamin, impilit mo atuluyan ti kasal. Kat amumit nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rudan ti dimaray iti kasarta. Wen nga ron. Dahil tatidyak na panunot, Lorna. Anya ngay ita uno, umayda ka singirunin. Adda nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't dimaray iti kasaramay. Awan nang tadi ti parawan. Di kan tumo nga minagpampanunot uno. Ala, rumor ka,
Tasangwom dagiti nakautangam. Mabainak na lang. Awan pagbayad ko. Kat asino ti sumango kadakwada, da kami ay naglalaingamon ngay. Ingkasangwon ida, tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo. Makipagpakasya ka na kayo. Awan na talaga ti kwarta kita, tanay. Awan mo tinangtad iti paruwad iti kasarmay. Tal-talo ginangtad kat sagwa 150 pa eh. Awan na talaga. Pasensya kayo. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan ka na kayo. Agtrabaho akpay, tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Ni, apay ang nakaimpaki kalor na. Agsinatan uno. Anya, ni, apay akas ti bagbagam. Anyat basol ko ken kabakit. Makapadis mayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawang ado ti utang niya. Kasla nagdagsan iti biyag ti kasta. Ah, unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Amumit aninamnamak ti parwad a pagbayad. Kan inak man rin makitrabaho iti kalsada. Tapno da pagbayad ko. Basta agawid akon. Takababain ti masingsingir. Pati siya, mairamraman a masingsingir. Pasaray sungaten dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa dida ka madanon dito'y balay. Siya kun ti pagsasawan da iti agkakasakit. Nala, bayam. Tay karigatak abayadan na iti utang ko. Di ka pumanaw Ay ayatin ka. Diyak kaya't nagsinata. No kasapulan nga aglonak, tapno anda pagbayad ko. Aramidek. Naglonak nga rod katiso ti pinagbayad ko kadagiti nakautanga. Inininot ko binayadan ti loan ko. Ti amok jak mabayadan ngam kaasi na nabayadan mi mitlaang tanasyan ti asawak kanya kat nakitinulungan ng bayad iti utang mi. Kat ita adan duangan nakmi iti asawak kat adamot ten pwesto mi iti pagtagilakwan iti ikan ijay ilimi kat isu ti pagtataudan ti pagbibiyag mi. Alakastan ti gayem mo uno. Alagagayam di tan nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayemyo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Makablawan kayo amin itinaragsak nga oras kanal daw yo ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kini kabsat luna sa napudnonagan tintay drama ita. Ngam sakbay na makablawa mampay ni Ray Angkiano di Takatar, Rogelio de la Cruz, Wilfredo Dinong kini Jason Galang. Kastiman ti kuna ni kabsat luna. Dear manang biyanang, siyaktay no adda makita wen no magustuak, gatangak, no lakit dita da paggatang ko. Ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, maumaakadagos, kat maipasulin, kat jakon paganano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Ita tanakalpas kan iti panagadal mauluna anak ko. Anya nga iti sumaruno aplanaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagapray anak ko. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani ado ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho anak ko. Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na anak ko? Wen tatang. Dakal ti swildok ije nga kompanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited ako nga agtrabaho.
Mangrugi ako nga agtrabaho ang ton bigat. Kasta ay na, kablaawan ka anak kaw. Maragsakan at parakan ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wan pilang, naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, si katipang pangtadan na. Kas-kastrik na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsweldaw? Kaano nga sweldo? Diyan mo namagam tukan kwa na Una, adamot karbengak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta, tasyak na na. Kan uray na bayagan ang nagsinata, tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbaga nga awan karbengam ka ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay, ngam di namot kaya. Di na kaya't inibalayaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam ket di Ala. isot amok. Pumanaw kan no awan na saya at ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubliak to nga rod, no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita. Bagdag ito'y tatang. Nagsweldo ak ngamin nan iso nga inggulpek nga inggatang iti bag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapul nga sa balit ti bag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sala ang ti bag ko. Anyan, ingulpim samot ten itibag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati akwartamaon. Adam at ate pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam ta da sweldo na. Nagmayat ag shopping. Inilot mo kumaginatang dagita Tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ko. Kaanon to pa ngay nga makagatangak no inutak. Gulpe akit din Anak ko, Sige ta, yakar ko man nang yakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa mateng. Awanan naibusan. Jay bag ate, itit ko kada kayo no kaya tiyaw. Ipadawat kon jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga rog, tasyak ti mangusar, tani, awan bagkong. Urayan nyo nga ro ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itanlo na. Intamang restaurant. Kayat mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdama jay paggatgatangan iti cellphone ijay mall. Ah? Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kayat kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Nauma akon dya cellphone ko. Kayat ko ati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. Nay, no kagat-gatang mo dito cellphone mo, saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanya. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo nga ay. Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ila akong langan tapno adasok at tinggatang mo dito baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatangan mo to cellphone ko, Mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo dayta. Apay, naumaamon? Wan nga ron. Diya kurso na dati kamera na. May mayat di may sa nga brand ko ma. Anyan? Naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti panang ilako kanyam. Adamot cellphone ko. Pangusarak di tangay. Padasam nga ipos. Tabarang addamang gatang, friend. Pangip-ipanam iti sweldom nga ay Luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam tiki ka mo na nakaw. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmag tanang paadal kan ka nakaw. Ang mga no nalipata munday ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay,
Awan mat nga rod ti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang mo. Awan to pa'y maititid ko kanya na. No kaya't yu alaan yun di nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwartayo. Malayag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay di asawa yung ay. Hana kayo nga ikan iti kwartayo. Anyat itad na nga'y, kat no pasaray isupay ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun ni tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo iti awan ko kwarta na nga lakay. Anya nga'y data? Kasla kayo nga kakase? Katoray mo ti amam, awan mo't lat makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Aduti mula na nga natnatang. Jakabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, iso asanan ang makatrabaho. Sinaan nyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan na kuma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupaseng. Lay, adamat insangpet mo agitara, Luna. Nangalaam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot ammo tag gitara. Katsursuruak, masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruon datoy. Anya, Umapalak ngamin ija katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jay ngam naglay nga mangkuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man mata gitara. Apalak day jay nga katrabahwakat. ay sos, natumban to'y gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin dito'y. Isimpamot ngamin Di mon samot usarin ay. Hangko nga kayat gatan. Nagrigat mata gitara gayam. Anya, Ay, bagiyo datan tatang. Urean anwak hanak mat nga makasurok. Hangkon sa ngalin niya ti gitara. anyan, sapay nakangingin na dito'y. Idulin mo anak kao, isimpam. Da kayon ati mangisimpa, hangko nga masango. Inakagdigusan ta, mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito'y balayan. Basta agswilduhak, ada kayo ito'y. Katun taumayak mat dumawat iti igatang mi iti sidaen may. Ay na, sinanyo nga minandyala kaya nga kadandan na yo, tagsubli kayo ito'y. Agbasbasol kayo lang iti kastang araramidan nyo. Agyaman kayo at nasingpot ni tatang. Tano habali lang, indarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan atayin sukat yung mat ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay na di ka kadisumanaon. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti sidaen mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mun ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam dya gitara. Diyay ginatang mo a gitara, di mo mo't usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anom da gitangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. At dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. At dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data, tapagrebengan nyo mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pa ilang mat kanyak. Tumulong ka mo't ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan, mang tadakto. Hanpay nga tadtatan adu pa'y ti paggasto sa... Awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan. Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa lang.
Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mo't ngagsusweldo ka. Igatang mo mo't nga minadagos ti sweldom. Di mo amot agtipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan daan tinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-aduti mo lang nga naka-display. Nagpipintas. Kati sumot lang amin ti kukuan ni Antem. Kilamang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuan na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Anya, Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat ngamin iti stress no ada makit kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rek na. ay nakambirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurno nga to inton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at nga agangas. Gapoy ti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumot nga minan, tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y laang ijay lugaryo-karyo. Ingka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay, naumakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko kan ka. Ang mga noa niya ti mapasamak kan ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya, Itulod ka pa'y laangan niya. Pasensya kan nga madanaganak talaga. Awan pagpaagas ko kan ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. di nakaduan aya. Agkuyog taa. Wen, ngam itulod ka laang. Jak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asi ka laang tagawid, wan. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanagan akmot ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti anan na yan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustal iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat at nagsina kayon. Kat agsubli kayon iti balay. Nuwanan No di nak mapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. Adamot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito'y. Nay, aguray ka. Madumot ang tisabong dito'y paraangan. Nakahilera mo ditan dagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man iti paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko Adaya madawat nga kakasta. Nagpipintas dagita nga mula. Kan nagdadakkal da. Nanginati pananggatang ko ita. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mo, Luna. Katuan Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak tigas gastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito'y. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo Intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Naumaan na ragitaan. Anya, ay unay yun. Naglakamot ama umaday di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay di na usaran dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatay. Ay sus, masayang dagitoy ay inakilako, tay supay ti mapaglakwan.
Mala, mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray sak, awan might itod ni Luna a kwarta. Naglalay ngam ngay. Ding kamat agilako no kayat mo. Pagbingayan ta nga ilako dagito. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon, nabulang itmutan dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laeng. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagito'y. Ilako men, no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mati cash Pangalak ko maiti pag-cash ko ngay. May mayati hulugan at ay inot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mati usarak. Pagbamban nugak mat, iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti pianaw kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwa kiti sansandal kan bag. Kan nagitay na dumasabsabaw. Tapay ko mga ilatag ko. Una, tabi ngayon ta anay bag. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro, tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di matin iti lotem, Luna. Tanudaga ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga kat adamat basit nga lotem Kat pangyenvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y itinangin kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote, na. May mayat pa'y siguro at ilugan, tamausar mo. Jay daga nga'y, hamumat nga mausar, nakatinggala ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduma no kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumarunong nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pailan nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray Dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat Mena ti umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasang ka din ti group chat tayo, iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay Awanan, impasarladan ti kumpanya pagtrap-trabahuan tayo. Anya? Ala, apay ngay. Basang to ti group chat tayo. Inla na damin ni Jay Tirason. Ay awanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo, Jay. Ay sus, kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tumo nga minagastos. Ay, mariribo ka nak nga talaga. Sige, mapanako na nang. Kahit ada na sa pula matrabahaw, Ay, nagrigat matagbiro ka iti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adaman ngam nagbasit mati sweldo. Kat noan niya ti adda, isun na. May mayaten ngam ti mabakante ka. Ay, unay matati kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan matgayam.
Awanan na, marigatan ako nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? Di na kam tumat ngamin tinengag anak ka. No bagbagaan na ka, sintirmay. Awan nga rod, ha? Pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urnong ako ada ko mapangrugyak tadta. Kanailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mo ngamin ang maumay ti gamit mo. Gatang iti gamit mo. Ngamawan mo't kaus-uskan dagiti gatgatangam. Awan nga rod, ha? Maameres ko tadtan ti bidot ko, nanang. Basit matiswildo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Anya, kahit ang nangarod aramatam nga agam-brown anak ka. Ada nabulot ko kadagi gagayam ko. Ala ka, tagsingsingpot kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybay antibagay manakaw. Uwan nanang, pampanunot ak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro kak iti dakdakkel nga sweldo. Wala ah. Kahit laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi kan ka. Sa nagapunta ado ti kwartam, kat gatangam amin na nakayat mo agatangay, nga uresan mo mo't unay akasapulan. Uwan tatang, adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti ado nga kwarta? Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadura. Agan anat kayo nga ron mat nga panawak ito'y. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsindaran na kayo nga duwa. Wan anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Iso pinakawan ka, ta nagbabaw yan naman ti inaramid na iti kalabas. Ang kayo nga agsinsina ah. Wan anak ko, ikarimid dayta. Nagserbi nga rod nga adal kanyak tinaglabasa. Kat idinadaanak manan iti kwarta sinalimot matakon, kat ka sinaado maten tinaypundar kwa sa nikwak, bayat ti kadak iti abro. Alakastan, tigayem mo, Luna. Alagagayem ditan tinagpatinggahan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Ipapaay kanisagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam na imbag nga oras yung amin. Welcome tayo manan nga buya ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti baro manan nga episode, iti drama ama ng Biyana. Manipod man nga rod kani Kabsat Ricarda, saan napod na nagahantin tayo patangatang drama ita. Nga sakbay na manipod man kani Ferdinand Marigsa, kablawan na dagiti kakabagyan na dita Ilagan, Telan family kan Melad family, kan Tababan family dita Kalinga Apayaw. Manipod man kani Rogelio Halober, damag na daytoy lang ba ti channel mo. Wan gayam daytoy lang ti channel toy gayam yo. Kasi man ti ko na ni Kabsat Ricarda, dear manang Biyanang, ititawan ko na suro ka 60 kas taon na ragsak ko tada naggusto kanyak akabambanwagan na alalaki. Kaya dayta ti kanayon ko ngay palastog iti lugar mi. Panagriknak namin kat napintasak kan napigsalat ta ti karisma nga uray mapanan ti edad ko. Rogyak man nga ron ti agsalaysay. May bagang oras mo, Manang Carol. Ang kakadin ni nanang mo. Uwan. Ada, umunag ka. Rustom, di ka masaksakitan na. Nga madamag ko man lang. Talaga ka di napudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di paglulukwan laan? Saan, Manang? Nakasagana ka mangipanak nakikita. Ikasarap ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka na. Uri kasi numat siguro nga anak. Talaga nga agduado ano kas kang katagaram. Wan magkursunada kan kwa na. Tani, inauna akpay nga anak ng amsika. Saan matatawan ti pagibasarang iti napod mo panagayat, Manang? Ay, sige. Mabit lang nga ro, tayabak ni nanang iti silid na. Ay, wan gayam! At the date mi itakan ni Rostom. Ay, dandanimot na lipat ako. Ne, nanang, kitaan niyo ba sita ha?
Di kay man pus-apos iti FB, nakababain. Anya kumaya ti kababae di ti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Agin inayat kami garot ken ni Rostom. Kat mabalin nyo matlatat agin nayat nga oray saan nyo nga ipos iti FB tila ngayo adwa. Agasam mga ngamin ta ipos yun pa'y ultimo pa naging nagag, kan pa nagsinsin naklot yun. Uray ko man no teenager kayo, tamawatan basi. Ay na! Awan baby ang ti asino man, iti kayat mi nga ramidan iti nobyo. Kat katawaan da kayo nga ron, nanang. Nang ron na dagiti makamamo kada kayo. Apal tala dayta. Awan ngamin ubing a jowa da. Adayo ngamin nga intarayak idaket. Ha? No apay mo't ngamin nga ado, ti man nakibiyang nga tattao, managkapal da unay. Basta dagitay simple lang amin alagawan ti ipos yun, Anan, tagsukat akon. Diyakan ti kusen, tama nga dumatektekan ni Rostom, amang uray kanya. Napananmanan ni nanang Mau Carol. Awan mo't manan iti balayaw. Ay na, napan man nakititan Nay, imbag man, tadya lang makididay, talaramidan na. O nga ruda, di pa'y makawalisin iti parangan. Idi awang pa'y boyfriend nga nagdalos ti parangan mi. Naglalang to pa yung dagiti mula na amasitas ti tasango ti balay. Ang ambitawa nun, di nan masango asibukan. Sumarampiting mat na dyan nga inam. No kaano abim makal, isumat ti panagampampang na. Nga ruda, ang amanya nga ay awan mabalin, nasukir mo na mabagbagaan. Kanya nga oras asumangkot aya. Tsaka mo uncle, malam to mga tana. Malang araw, agsubli akto no malam. Asalitak man iti nalapat na dyan nga inam. Nakitak man ang jay post mau manang Ricarda. Napanan niyo man ang jay hot-hot ano biyom. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rin eh. Apay, di ka mabakain. Nga ibagbaga na iti taaw a sugar mami na kanadya lang akay. Ay na, nagbidot na iti dayta nga ibagbagada. Anya sugar mami, kat no iso ti sugar baby. Ha? At daya gasgastusek no kasjay nga kuyog kami. Awan. Aha, imposible ah. Jakpat yan na Pangala ako may iti kwartak alaman. Uray damagam kini Carol aka anakam. No agdaw-dawat akin kwa na iti kwarta. Wen no saan. Ha? Jak aggas-gastos, uray piso. Tani Rostom amin, ti mangiliblibre kanyak. Apay, anya trabaho na dyan lalakay kabagay. Kadno ahente itinunuwang, kas kadabak-baka dyan boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit iti kwartak ka. Ano kayat mo? Ikan kapay. Ha? Mangtid ka man nga rob, no, na kwartam. Manuti ka sa kulam. 1,000, 2,000, wano 5 gasot. Ay, 2,000 ano da? Aday ta ti 1,000. Gusto daytan, tama nga no isugal kan ipartek mo matlaan. Ha? Yaman na ka, manang. Bayadak tumutlain. Uray sa aden, naintin matla jay sugar baby dayta. Ay, big time mat gayam, jay boyfriend mo. Kunada, hot-hot. Ngam saan mat gayam? Nagloko mat nagi jay mga ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun, kan aguk-ukisan. Paniglado hari, basta pakaragsakam, aramidag. Oh, agyaba na ak, my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda, my love, sweet. Anya pa iti kahit magatangan ta. Kababain samet. Amangan no, maibusan ti kwartam. Saan? Ado pa iti kwarta, Ricarda, hari. Isang ibagam, nung anya pa iti kahit magatangan, tagatangan ta amin. Kahit mo ti sapatos, blouse, sandal, wano anya. Uray pagpailaan. Ta, adangin ngi na jay kurso na daktabag, honey. Sumarunong ti sandal. Nagsweldo kan, Carol. Wala nang, uray nagsweldo ak, di kay matlaikan. Kasigurado gastusan nyo matla para iti boyfriend nyo. Diyan kaya tamapan iti dahil lalaki, ti pagrigata ka kwarta. Abay, nagkunagamin aya, nga agdawat ak iti kwartam. Ha? Iso adam damagat no nagsweldo kan. Tano saan pa'y, ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo kung may ti kwarta yun, nanang. My God, inted jay nobyo ka. Ibagbagada, sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kam maliday tanga atap da. Isumat ti sugar baby. Apay, pangalalaan na ti kwarta na, nanang. Kat matmatgadan na ba Ay sos, di yun lang mo. Kat no big time jay nobyo. Day ta ti mangipanagnak at talaga ang love nak ni Rostom. Tadi nakpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Amo na ba ta sa nakapensyonada? No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta lang kumati kayat na kanyak. Hanggang sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalin ti agis tambay pa ilaan dito'y sangot istorbo, sinyang. Agawan na, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksika mo hindi tasuot mo ang miniskirt. Papanaam, mapangkansaki di man ang makidate, ha? Ayun man, ta itrit na kano jay sugar baby. Nay,
Sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kayla iti apalantasin niyang. Ngamin, manmanok ikas kanya. Ang nakatumpong iti sugar baby. Wag nga rob, man ti kasta. Dagiti daduma, ada sugar daddy kan sugar mommy da. Angam sika, sugar baby tinatumpungam. Mangipanagnet at talaga ang napigsa ti karisma sinyang. Nga uray bakit akon. Kita umot ngamin, dagiti lupok. Ne. Nagsisipukol na pailaang ne. Ah. Kento'y patong ko. Ne. Nabnabsog na pailaang. Adan sama yung kabel mo, di tayo sa nabsog. Nanigamakman. Ay, sana. Di mabaiyan ka mat nga agtsan-tsansing. Makitam. Di mo kaya ngay paigam. Piki na ita. Peke ka. Saan mo't Ne. At daan tayo sundo. O sige, panawan kan. Tasukunan na konti sugar baby. Bye-bye. Awan manan! Naganuman tipos nan liinam ka, Raul. Nilagbain. Masurunak nga rod. Iso nga in-unfriend ko ni nanang iti FB. Ha? No kasta, di mo nakita di kabarbalapos na. Dahil agkingkinamat dahi ti boyfriend na di parkay. Nga di nakamatan di lalaki kat naging naganda. Nakita nga rod angkol. Iso nga in-unfriend ko. Tauray bagbagak, di nakmula dengdenggan. Awan mat kat di takas nga no maki-boyfriend di nanang mau. So na lang tapos. Katamu naman ti ugali dagi ti tao di ti lugar tayo. Ano ti man nakibiyang kan chismosa. Wan nga rod Di na pala nga rod i-private account na tauray niya't ipupus na kaukilaan. Tawan makakita. Orayak man di inam nakasaritak man. Magbaga nyo man kidi angkal. Numabalin siya kaya ta maki-boyfriend. Sardangan na kumantikas niya nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko iti dahil lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan ti rupa na. Oh, at iti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan mo tunay? Amok kami nakasapulang ti kwarta. Iso nga ikan ka. Agyaman na ka. Talaga alaw na. Takanayon na nga ikan iti kwarta. Tunggalag kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Wala. Panik-nikak apalso ti bagbagada sugar mami ka. Huwag nga rod. Ngam tididaan mo, kat siya ti ada sugar baby na. Ay wen, i-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Ha? Pailaan? Wen, tapno maamuan na iti tattao asika ti magmangtid iti kwarta kanya. Tapno mabainan daman. Malala, alaam manan to'y kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangtid mo kanya. Manang Ricarda, at ibagbaga ni Carol nga anak mo kanyak. Anya day ta kabagay. Di na kayat na maki-boyfriend ka. Di na kano kayat na di arostom maparakin ka. Kat, anya ita? Di kanto nga may sagmak, anak kirelasyon iti na di alalakay manang. Ang mga no panawan na kantaw, no isugat na kantaw, kat agsangit kantaw. Si kamot na tagbali na kaasay no kaspangarikan. Ha! Di dan tumaramid day ta kanya. Ta love na day. Kat no ka na yun nak na ikan iti kwarta. Inikan nak nga rod manan, itay nagkita kami. Ha? Dagito'y maniti inted na kanya. Nada. No kayat mo akit ikan ka manan, Rene. Ato iti sangaribo. Ikatang mo iti sidayo. Ay, thank you, manang. No, sa klamay sa, no, anya ti pagragsakam. Aramidan manang ka. Kung nakangarod ka ni Carol, di na ka mabalin alapdan, iti kayat mo nga aramidan. Taasaan ka mo't nga uping. Ang bumati nasayaat kan saan, di ba? Katuan man. Ala manang, aramidem na tatian mo mapagragsakan kan pagsayaatam. Apay, Carol. Anya ti ibagbagam ijay ulitig mo. Di mo kano kayat ang maki-boyfriend. Ha? Apay, mapirpirwisyo ka aya. Apay paritan nak nga gragsak. Kan namin nanoon nga imbagak ajak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangtad iti kwarta kanya kunak manen. Apay pala nga na makirelasyon kayo, bakit kayon? Awan bibiyang mo. Aramidan ti kayat kong aramidan. Agkasal kami ka ni Rostom. Anya? Ay sus, di kang tartaras utos. Ang mga nagbabawi ka ito. Anya ko mga di pagbabawiya. Nasingpet ni Rostom kanya. Di nakpay pulos pinasakitan. Di kam nagap-apa pulos manipod adda nagkinawatan mi. Nanang. Agkasar kami no kunak agkasar kami. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naikit pa panamarudan ka anakan. Agbordingak pala iji ilyang kal. Tas asida kita yan titrabaho. Diyak kaya takagbalay tinobyo ni nanang. No kasta inyawid nan. Wanang kal. Kasangsang puday di balay itagsapa. Iso sinapak mo tirin mo na nagsapul iti pagabangak iji ili. Ay na, apay ngay, apumanaw ka. Dahil boyfriend ti inam ati papanawam. Si kagat ti pumanawain. Makamudan iti biyagda. Basta lumasinak pala iti pagnagdan, angkal.
Agsarita taman iti nalapat, Rostam. Anyat pagsaritaan ta, bayaw. Linak pa'y laaw-awagan iti bayaw, na di kayo pa'y agasawa iti kabsat kaw. Ha? Talaga ka, day? Desidido ka, mangikasari iti kabsat kaw. Uwan manong, ay ayatek ni Ricarda. Di mo tunga talukwan. Di mo pagsangitan. Saan pa pulos manong? Anyat ti kinayat mo kan ni Manang Ricarda. Kat saan mo tabak nang? Kan bakitan. Nasingpit kan nadungo kanyak manong. Lubi lang kumapsot daw. Di mo tunga ta panawan. Saan pa pulos manong? Siyak ti mang taripato kan ko na. Mayat ti panagbakit kan panagkapsot na. Ngalangan agi pakita kan tuman kanyak iti pambanagdag. No talaga certified single ka, Rosam. Damag ko nga dundun na kanong dari karda kan ti sugar baby na, Rene. Uwain ka kasinyang. Natangkan naman ti ulo na. Di yung mabali na lapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki di awan sa habit di lalaki. Baro bakit day? Limawat akit ipamanagnag amang ipakita abaraw. Katandamad na ipakita na. Ay kat talaga nga roda na yung lab kan ni Ricarda ha. Uwan siguro kanayon na ba't ngay kaniti kwarta ni Manang kaw. Isa talaga siguro alam na di kabsat kaw. Kano talaga kaya't dantag simpa. Makabuda. Sinyang, si kanto ti may nga abay intun kasarmikan ni Rostom, anya. Kaninang matin Anya, ay na, agni nang aklatan, saan ang day taabay? Basta si kati may nga abay, tapasig abang bakit ti alaot nga abay mi. Pasig mo't ngamin alalaki, dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsing ko ababay, di damot kayat. Iso, da kayong manlaangan, mang marmarites kanya ti alaot nga abay. Ha? Ano kasta, talagang agkasar kayo ni ti boyfriend mo? Un nga rod, agparti kami to iti may sa abaka, may sa anwang, 5 ababoy, kansa nga 10 akalding. Ay na, ingrandi nga ro ti kasaryo nagado ti sagana. Oh, wala! Isu nga uray awisam amin akakabagyam, mabalin. Tapno saan amapanglos isagana mi. Di boyfriend mo taggastos? Ay, siyempre, sino pa'y kumangay? Awan makuti akwartak sinyang, ni Rostom amin ti aggastos. Talpasan ti kasarta, Ricarda. Talaga saan na nagawid yung anak mo? Saan na di marakay iti kasarta? Uwan nga rod No isun tumot ti agkasar, tsak tumot dumartaray. Ha? Ewan, sa di na abanda ti bedeng ti gagam nito, hanay. Ay, jay pa'y abanda, ay, jay. Ijay, ayan ti puon, ti dakkelamangga. Nikat, nalawang nga ro ti gagam Ay, wala. Nilaang karol, ti kagudwak tita. Inted mo kuman ati tawid na. Ay, wala. Talpasan. Naipanagan pa'y kankwanan ti tawid na kanya. Nasayat nga ro. Sapay nangina ti luwag ti dito'y abanda. Taas si dagi ili. Kan igit ti kalsada. Wala. Ado ti mayat amang gata nga jak kayat nga inako. Naimbag nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wen ma'am. Apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo gayam. Ada ka diti asawa yun, Nana? Kaya't may kumamakasalita. Nakaturog mo't, ma'am. Gamno dapat ti bagayo, ringet. Uwan man, Nana, tani. Ada problema iti inlon na akwarta. Ilon? Una na, dakil nga minagatatin lon na. Kat manikod naglon, saan apulos ang nagbaybayan. Aniya? Nabayag, asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigod apag nanaidan na, kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na ya, madam. Ay, dakil agatad ana na. Iso riingan nyo na ngan, takayat mi ang makasarita. Apay ngay, Rostom. Nagdakal mo't gayam ti utang mo. Sala may sa tinagot utangam iti kwarta. Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Kwa, wan nga ro. Ay, problema mo ti kastoy. Singiram na ko. Kasano nga ta nasurutan dati ayan ko. Ay, kasano ngay daytan. Anyat pagbayad mo. Kwa, tulungan na ko mga bayan, Ricarda. Tangay agas sawatan. Pag tinulungan tak mabayadan na iti utang ko, diyak kaya ti mabalod. Ipabalod dak mo diyak makabayan. Apay ngaya di mo imbagbagadakil gayam ti utang mo, Rostom. Namususaram aya iti inut utang mo. Kat inintag kumot kan katidad duma. Kung tinaygatang iti sagana tayo di kasarta. Ijay tinapanan na iti daddo mga inut utang ko. Anya? Iso makitinulong kang agbayad. Tadwata nagnumar ka ng di akwarta, Ricarda. Ila ko mong di daddo madagang, tayo ti pagbayad ta. Anya? Anya nga, di gusto di atap ko, hindi. Nadlaw ko pala hindi akaslasaan na mapagtalkan titigtig na dyan asawa yun. Kasano na ito yan, anak ko? Sabay nagkasar kami. Ay, katsangwan niyo, aday taparikot yun. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, hindi nga da sugar baby yun. Anya nga ita, minaysaan na kayo magayam.
Ila ko kung ati na dumaadag ang anak ko. Ta iso ti pagbayad mi. Ti total, nairano dakmat iti inut utang na. Ta inik-ikan nakmut iti kwarta. Ay san? Di yung pakibiyangan ti dagayo nanang. Siya ti matungkal itagon daway. Ah, Pagbayad lang iti utang ti dagayaw. Naglahingan na ni tataw. Sana mabaling. kano mabalod kaya nakaw? Kabaybayan niya mabalod ha. Ikarong na tinutang na iti pagbaludan. Anya! Saan nga rod ngayon palubos ka nakwa may lako ti dagak, isa kapilitan na naibalod ta sawak, tawan mo at pangalaan na iti pagbayad na iti nagado nga utang na. Insang sangit ko tinakaro pa nagbabawik, kapoy ti bidot ang aramid ko, ti panagdarasulos ko, kan ti panangipalpalastog ko. Isa kas lalom na da, iti bayin. Naglabas ka do atawan, nakarawar ka sawak iti pagbaludan, ngam di nan impak pakamukada kami, namuan milatan iti sabali a tao, kat saan na nagsublikan niya, kat nadamag kulatan na ng asawan iti sabali. Kas kakayat ko tagdarom ngam binaybay akon, total bakletak matan. Alakastan, tigayem mo, Ricarda. Alagagayam nitan, tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama, tigayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kaya amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyada! Hello kagayam, baro man na napakasaritaan, ti may patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama, ama ng biyanang drama. Kapadasan ni Kabsat Santa sa napudnonagan tintay patangatang ita, ngamsakbay na makablaawa mampay, Darusel de Guzman de Taquirino Province, Rodolfo Quiapo ni Dolores Miranda. Kasnimanti ko na ni Kabsat Santa, Dirma ng biyanang, apalaklaw na iti inak, tanakadungdong mo ti amak kankwana. Uray sana kasangay wano uray awan okasyon, katrigrigalwan na. Ay ayak law na ti bagik tayap apal ko ti asawa kiti amak, tawan lalailwan ti asawa kanyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kita man to'y blouse ko no pagbagay ko madlaang anak ko. Ni, barbaro man tabado yun. Nangalaan nyo ngay. Wen, maya mo, bagbagay yun nanang. Sabong-sabungan. Ay, regalo man jay amamon anak ko. Talo na gitoy. I love you kano. Aday jay balay jay dua. Kastoy matlati style da. Agam sabali la kolor. Aya, ay naimbag man. Umapalak man nun. Kukuha mo jay may sano kayat mo anak ko. Sana. Regalo nga rin ni tatang kada kayo. Alaki din. Kukwayo day jay nanang. Katapno saan ka nga umapapal kanyak anak ko. Ay, nagdungo talaga ni tatang anya. No kaano alim makay. Isumati pa nagbalin na nadungo kan nalailo kada kayo. Uwan nga ruda. Agam, sigud matkit din ang nalailo kan nadungo jay amam kanyak. Kimaro lahita. Ay, imbag kayo, pay. Angam siyak ngay. Apay, saan ang nadungo ni Ramil ken kaaya anak ko? Anya mo day jay ngay. Di nanto pa'y malagip ti birthday. Kan uray ta anniversary umi, di na malagip. No jak ipalagip, awan na. Apay nga tangay. Dinala tol-tola din jay amam, nakaswi-sweet unay kanyak. Lab na labnak ni tatang mo. Win nga ron, nadlaw ko mo day tananang. Angam kaslaki maro ti kinalailo na italim makayan niya nanang. Una, permi, Grabe nga ron no kwa. Siguro, no agbinula nakpailaang, madyan ka pa'y anak ko. Ano niya? Sorry, Elpidia ha, sweetie. Wen, medyo naladawa ka nagawid ta. Nag-meeting kami at drivers. Kanayon mo ti pa nag-meeting yun, narding lakay. Wen nga raw. Lumaminsan,
Kasladyak kayatan ti umatindar iti meeting. Ang mamulta ka no nga menti saan na makimiting. Anyalat pag mit-mitingan nyo aya. Kumporme Ay, wan. Ada in take out ko akanam sweetie. Anya, sabay nagluto lakay. Nangan kami ni Tirwar. Iso nga in take outan kamutin iti kanam sweetie. Ala, umay kanta mangan karwag. Tayo paboritong nga adobo na ita. Kan ada pa'y pansit, kan siupaw. Kan ingkatangan kay tinapudot a pandesal. Ay na, nag-iibasin. Alagarod, agkape ka nga rod bayat ti pandangan ko. Tapno adda ka duwag. Ay, katuwan Jakmat kayat nga awan kaduam amangan Subuan ka pa'y no kayat mo, sweetie. Saan? Narabos kamot narding. Kislamot kakaskasartan no kasta. Ay, kat mabalintamot nga isublay, tinapalabas bakit. Hindi kakaskasarta pa'y lang. No kayat mo mapantapay ag honeymoon. Sanen, sayang ti kwarta. Ornungan talaangan apaggatang iti maintenance ta. Mare Elpidia, nakita kayo iti agsapakan ni Pare Narding Mayat mo ti kakapyan nyo iti paraangan nyo. Aginggin nantil kayo, mate. Muna yan. Pasensya kan, Mare. Ang saan mi nga igagagarakan nila kay tikas jay at charme. Talaga lang kami na very sweet jay asawa. Ay, makapaapal kayo nga raw. Tauray bakit kan lakay kayon ka nalailo kay latay titunggal maysa. Adda iti lalaki day tamare. Isuda ti mangdala iti dayta. No nalailo da kadag iti asawa da, naragsak ti panagdenada. Imbag man ta nagtalinaad ti kinasweet ni Pare Narding. Angam ni kumpare, main na. Idilim makaya nawanan. Nagkupasan ti kinalailo na. No idi ka bambanwagan may nawan makunak keng kuana. Tatalaga very sweet mo't Ti kaya nakaatipilaklat ta keng kuana. Angam itangay ultimo pagidaan dandanidinan kaya ti makikaida kanyak. Aya, saan mo't nilakay ko? Kat no nakarakop latta kanyak iti agpatpat na nga oray nakadagdagaan. Aya? Ken kadarumwar iti agsapa amapan agpasada. Adda goodbye kiss na. Ken no sumangpat umagaglata. Ay, nagmayatan. Mano ti kastamare. Oray lakayan ka nalailo latta. Yuwin nga rod, Mare. Iso makunak swerte ak iti asawa. Siyak siguro ti kagasatan abakat dito'y Pilipinas, Mare. Anak ko, kitaam ka dito'y relo. Nagpintasan ka di. Ni, nangalaan nyo di tangay. Ginatang niya. Ay na, regalo jay amam kanyak iti kalman. Narabian nga minasimang pati iti kalman. Tanag-overtime man nagpasada. Iso rinigalwan nag-itirelusi ka. Ay na, nagmayaton. Talaga mo ni tatang Papaapalandak manon. Saan mo't ibagbagak laag mo't. Proud ak ngamin ijay amam anak ko. Wen nga rod, kukwaklatan ati umapapal kada kayo. Ala, bay tainton sumaro no, ibagak, tailak aman na Ay, kami. saanan nanang. Oh? Isupay mo tapaggastusan da. Kabalak mo ti gumatang iti gamit ko no kayat ko. Ti kayat ko kumangarot ko tanda mo mang regalo kanyak. Regalwan na kumamo di manugang yung hay, awang maglalailuan na. Anya palat kuko am ngay. Mangan kamutin asam ta.
Di mo pa'y mo ikanti platok mo titiin na po'y mo. Talagang awan lalailwam, Ramil. Apay masapol? Kaba alam mat ka agaw iti kanam. Awan pa'y lalailwam mo. Anyat mapaspasamakan ka aya. Apay kasta ka. Sigod mat na magsigao iti kanan na sana ya. Ala, wanon, mangantan. Imbag pa'y ka ni Nanang. Nakalalailo ni Tatang kangkwana. Ngamsi ka, awan pa'y lalailwam mo. Di naksa ngamin ay ayatan. Ay naunay kan aya. Sigod mat akastuyak sana ya. Apay di ka pala nairwam. Nala, mangantaki din. Talaga di ka makarik na. Nanyata mong isulatan. Amom lakay. Tunggal ipakita ken ni Santa nga anak ta dagiti irigregalom kanyak. Ken tunggal istorya ti kinalailom kanyak. Kasta unay a panagapal na sika. Okay. Anyat ko na ngay bakay. Sana all kung kunana Sad nga bin analailo jay manugang taken kuana. Kahit kasya siguro at talaga ti kinatao na Saan asyowe ako nada? Oh, nga ta. Amagan mo't no, adda babae na. Iso asaan asweet ken ni Santa. Ha? Awan mat siguro. Jakpat yan nga agbabae ni Ramel. Nasingpet mo't na dyan ko na. Nga ta? Apay nga rod ngay asaan analailo ken ni Santa. Di na pa'y kano ibagbagati, I love you, ken kuana. Anda nga raw ti kakasta tao. Saan da asyowe? Naimbaglakit din ta, showy ka, anya. Banag, apakaragsak launay. Feeling ko ngamin kat nakapat patagak launay ken kalakay. Ay, siyempre love na love ka nga ron. Bakit? Wow, I love you. I love you too, narding lakay ko. Talaga ang madlaw no ipatpatag na kati asawam anya mare. Ah? Taapay mat, mare. Wana, takasla ka na yung na blooming ka. Presko ka na yung tarupam. Kan naisampay. Katuan mo't mare. Kasta talaga no, nadungo ti asawam. Ay, imbag man. Hangam siya, kasla ka aruban sa laangan ti pangibilbilangan di asawa kanyak. Iliwag ti napalabas. Numakit-kitak ti kinalailo yoken ni pare. Iliwag ti panangibagbaga na iti. Nagpintas ka bakit? I love you bakit? Ay, nagsiksi ka bakit? Kakasta ti bagbaga na kanya kiti. Ang amita ngay, nagangdod ka. Kung kuna na kidin. Anya? Ay, nagloko ba't tayo nga asawa mo? Awan nga ta, babae na, mare? Laklakaya na nagbabae pailaan. Ay, anya ta mo, mare? Ay, sus, awan lin na kayan iti dayta. Kat no adda pa'y agtawon iti 70 plus, kat agbabae pailaan. Asino kumamutimang patol kang kwana ngay? Kasaan mo ta pensyonado? Awan mo makukwarta na. Ay, kapaliiwam laeng, amare. Taamangan no agbababae mo ten. Iso atim mamnayken ka. Ay, narigatan. Ada mo ta kanayon ni Jay Balay. Saan mo ta rumrumwar? Sagpaminsan mo la rumwar no kwa. Papapanad na ngay, mare. Ijay ili ano kas jay nga damapan nagatangan. Ne, mare, kita Amangan no pagpampambar na lajay mapanagat-gatangan. Agam kinapudno na hadagayam sarsarakan na ijay ili at chicks na. Ha! Maliiwam jay asawa manak ko. Takas to'y matlatim bagak ni Nana Maberta. Kanayon na ngamin nga istoryain kanyak, anatamnay kanon nila kainakin kwa na. Awan kanulala ilwan na. Iso nga imbaga kapaliwan na. Ta,
Amangan no adakit di mo chicks nan. Ha? Iso paliiwan mo't jay asawa man ako. Amangan no adda babae na. Ina, urayak lang tibayo matitiday ta nga ibagbagayo. Kasta ngamin, tidaduma alalaki. No saan daan nalailo iti asawa da. Sa bali, ti paglalailwanda. Kasta nga tangag paiso nanang. Jakbot kit di sigurado no adda chicks nila kay mo. Agam, paliiwom laeng anak ko. Awan kastay ag sigurado. Ibagamtag paiso kanyak Ramel. Agda babae man niya. Anya ka din na itang ibagbagam santa. Anya babae nga ibagbagam mat. Inkarigatak to pa itinagaram kan ka ide. Ta mabainak nga agaram. Dahil tadulaki di agbabaen. Awan iti panunot ko dahi ta. Ape nga ruda kasta ka. Kaslawan patagkukan ka nga sawam. Jak marik na napatagakan ka. Pati anibersaryo ta di mo pa'y malagip. Pati Valentine's Day, di nakpay may kan matitisabong. Olay kan, aya. Anyat naknakan mo aya, takasta ti ibagbagam. Saan ka matasigura kasta? Ada siguro sa bala pagpampanta siyam. Nakakita ka siguro ni ti kasukat ko, Ramil. Maturog takit din, tani. Masapa ak pa'y ngagtrabaho inton bigat. Saan man atila pampanunutam? Tawan kinapudno, dagitangat atapam. Umianak man pala dito balayo, tatang. Lay, apayag. Nagapa kayaw iti asawam. Saan magkidi nga masurunak? Kumarkaro mo ti kinatamnay na kanya. Ah, apay aya. Yap apal ko ngamin di asawak kada kayo. Nagdungo kayo kaninanang. Kanayon pe arigalwan nyo. Ngam di manugang nyo, uray na laylay la kumasabong di nakpay may kamot. Isu nga tapo ka di nakayayatan. Nga amangan no da babae na. Ay, nanak ko. Saan nagpapada ng itilalaki? Adda siyo eh, adamot saan? Basta. Diyak pala gawin, tatang. Apay, adaya pamanaknak mo nga adda babae di asawam. Awan matkit di ang madmadlaw ko nga ron. Ay, nadyak mamatay nga babae ni Ramel. Sigod sama takas dyan di ugali na. Basta. Apalak launay ni nanang. Kas kumamot kada kayo ni Ramil. Unay ka nga na nakaragrag sakak no kasta, tatang. Adda ka din ni Santa Nanang? Adda. Ngam, di na kano kayatan ti agawid. Apay kanungay. Saan kami matanagapa? Awan mo't madingay naramid ko kinkwana. Anya nga awan? Katno addan samot nga minin babae. Ha? Ala, awan mo't ananang. Anya ko maaga po nga agbabae akngay. Kat ay ayatak launay ti anak yaw. Atapon ni Santa nga adda babae. Tanagtamnay kamot nga minin kinkwana. Sigod matakastoy ko nanang. Ammo na mo't dayta. Lailwam mo't nga min maminsan amom nga minan niya. No, malamlambing ti babae, kay kayat ni dayta. Ha? Uraya sino mo't siguro nga asawa no natamnay ti asawa na kenkwana, talaga nga gatap. Nanang? Ti mo lang matultulad ni tatangyo. Naglailo kanyak. Uray saan ko a birthday rigrigalwan nak. Itim-timplaan nak iti kapit. Igawan nak iti kanagkan. Masahin nak pay no daduma. Nanang? No kayat mo nga agawid ni Santa ije balayo. Ay aywem. Lailwem. Sagutam iti sabong no kasapulan. Kasaritak man nga rod nanang. Inka pa'y mangala iti irigalom kan kuana. Makisarita ka nga ima-ima. Awan kasano ama ay ayom nga inukasta. Anyat gagaram, Ramil. Umay kasukunan, tagawid kan bakit. Sorry, no nyaman ti saan mo ang nagustuhan nga inararamid ko. Ikarik, ano anya ti kayat mo nga aramidag, iso ti masurot. Ah, Ewan gaya, chocolate para kin ka, Santa, bakit? ni,
Apay, anyat naknakan mo. Alan, awata mo bakit? Tayo nangin at chocolate na ita. Agawid tanwain. Nagluto aki tinaimas asidaan. Tayo paboritong asidaan tilinutok. I love you bakit? Ha? Agkan ka man. Kailiw ka. Ay, unay ka nagpintas nga asawa ko na ya. Di ka kadagpaspasog noon. Ay, ayatan kamot kahit. Awan babaik. Wala. Agawit tanwain. Nanang, at the good news ko kada kayo. Ay na, nagbalbaliwan ni Ramil. Talaga? Ay katmayat nga ron ano kasta anak ko. Sana na natamnaykin ka. Saan, nanang? Nagbalbaliw nga rodan. Nagbalina na sweet. Naglailon kanyak di manugang niyo. O di mayat no kasta. Awanan ti pagparpari ko taman ako. Anya din ang ikaw. Ni Ramel, limailon kunam santa. Uwin tatang, kas kada kayo, tila mairigregalo na muton kanyak. Ay na makapayat nga rod. Ay sos, delikado na itan santa. Ha? Agbababae lakit din, jay asawa. Anya? Ang babae nga. No kaano alim mailo, at da babae na. Oray agpinustata santa. Adda babae di asawa, no kasta tiyar aramidin na. Iso nga agpaliiw ka anaimbag, anak kao. No kasta. Adda babae narding. Awan, adaya. Iyag mo na ita cellphone. Hello, kunam. Apay nga. Hello, kunam. Hello. Hello, sweetheart. Ayan mo. Matuo ka na ako na mangururay kan ka dito'y hotel. Makitam. Si kamot gayam ti adda babae na narding. Hoy, babae! Urayan na tadata ti agsara. Sa dino ti ayan mo, tao may ko ipagat-pagat tarupam! Hello! Hello! Ha! Maputing matlag kayam ti awan ng bain! Iyag mo ta cellphone ko bakit? Anya ka ka day. Saan ko ababahay na jay? Aglibak ka pailaan, ket naglawag lang nga rudo na sweetheart ti awag na ket ka. Ket hotel pa'y jay pagsaraakan niyo. Apay, narding. Apay nga raramidam ti kastoy. Kundi na ilo ka kanyak. Gempang kalub mo lagayam iti panagbababae ti kasya nga raramidam. Awalan ka iti bayan! Nanang, gusto daytan. Pagsalitaan nyo na yung bagdayta. Sana kasta. Anya, kasjay ti kayat mo nga aramidak, bakit? Ti kas iti naramid ni tatang? Nga agbalinak analailaw kan managregalaw? Ngam iti likodan lay takad agbababae akayam? Ramil, Kas tauna ya panang ipalastog ni nanang. Pasaray papaapalan na ka pa yun. Gapo iti kinasweet ni tatang ken ko na. Ngam agbababae mo't gayam. uwan nga ron. Ay, style na lagayam ti kasjay. Tapno makaluban tar aramidan na. Iswasi ka, saan man atila apalam bakit? Noan niya ti kinataok, aklonam. Aw-awatan naklatan no sa anak asyawikin ka. Tasigod mo, takastoy ko, manipod nagasawa ta, saan? Uwan matkit di Angam napuutam ka din, anak babae ak. Saan pa'y Ramil? Gapo, taay ayatin ka. Uray sa anak unay aswit, wano nalailogan ka, ta saan ka anay nayunan kan isuksukat. Si kalatta, ti kapatgan, kan kakaiso na nga ipitpitik ti puso. Ay, agyaman nak nga rod alakay. Kut pasensya kan Ngala, awan kanyak na jayon. Basta na ito'y tilaglagi pamuan.
I love you, akanayon, bakit? I love you mo't akanayon lakay. Naurnos mi nga rod ti pagbagi mi iti asawa ket nagpinasensya kami ket natatangmat kaninanang nagkapyada mutlaan. Ket saanan nga inulit ti amak ti naramid na. Ket ita naragsakdamanan nga agdandan na. Alakastan ti gayem mo Santa. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, di ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Ipapaay kani sagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin, ya po Diyos timang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa.